Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na ita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga rudan ni paradaan tatangdanan ka. Ay, saan Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan Alan! Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang dita tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Roseng. Ay, mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Chema. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko ana. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala nakaw. Sika man tinimbang pastor ginwangin ton malmalam ta mada iti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Camok kat allergic kay ti balasang. No kaano lumakay kan sa kalaagaram. Ni tatang mat, suportaran da kanilatan. Kan may sa, Jaka mo no, kursonada nakmatay kayat kong arman. No kasta nga raw, si Kati Makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado ang araw mapasungbat mo. Mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Day, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numaysa ka na kita agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturug akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tamanong Alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga ka. Kunak nun, nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumustaan nak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanyayo. Anya? Imposible matangada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita.
Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat, anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito itursena. Ti amo ni tatang mo kat napan ka manen nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Itagay mo ka din, san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano na busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ro? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay inati armag, insan. Una yan, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno, nakainom kan sa mo nga mina, hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Tsak man mo, manipod iti nasayop ko. Tsak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, nainsan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran iti balay na. Tsak namin naranaan iti namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan insan. Kayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbaga minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka Awan ni Gemma. Tay na yabantay kasinsin na ka bangi-bang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta na Roseng. Ay, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagam parok. Kunak, anyat kaya mo ga inumem, ta iyalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigaba mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulat tanti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man-mano akla nga agdigaws. Tanalami istipanawan. Nang runak at bakita kaon. Iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-asakin ka. Ni Gemma, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti ta Alan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan? Kahit sapay ko ma, ta di nakto paayoy. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Roseng. Anya,
tay inana. Uwan tatang. Ay saos. Daytay kumamad ubingan at ipinilim anak kao. Kasano kayo pa yung maadaan iti anak no ni Rosing Darmam? Kat no inauna pa yung siyak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na tinagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni manang Rosing anak kao. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kuana. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdatan nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak kao, saan kumamot akas taa? Aklunag, ada nalimod apa naggustok ko na. Ang jakbot impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amok ket sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yu lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yu lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak ket seryoso met ni Alan kanyak. Angem no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ko. Saan ko matanam na maan akas daw, ti mapasamak. Awan tinaskan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiw-liwag kung tumutlang datoy. Roseng hanay. Nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga minalan. Amangan na niya ti bagat ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat iti tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagbasulak ken ko ta umunay ti amin. Jak pulos nagdatdaton ken ko Wen, puno napintas ken ubing. Hanggang saan nga iso ti kayat ko? Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil agdama ti panunutan ta. kasladyak nga minpatyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingem siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apay od mo, honey. Jak masayop dahi tayo iti sabali apapay. Maday ta ka manun Alan. Anyaya apay mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan dahi ta? Ti importante ay ayaten ta ti tungkal maysa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Ta saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka nun napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanin ta iliwag pa idamat. Bigat taon nga gawidak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Taamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan.
Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar. Orayam ka, no? Sige ano, isuti ko na na. Uray klatan. Umunag ka pa nga rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo no anya nga oras sa sumampag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga orayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayit nga ro din. Rabiin. Nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda Ijay. Ipagpabalay mo na hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsip nga ta. Alan, Roseng, si kakaninay ta. Simbangput kakanin, hanay. siyak dato Alan ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatem. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Dakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. Oh, at ti ulos. Akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Ay, Alan! Dinaktali ko! Hoy! Mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya sikatin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka agparigatak pa ya mangawis ka na ka. Alan, Ano ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka din na mabain nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hane. Adda impud no ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na, hane? Alan, insagana kun ti bagek. No bilang tamaybaw ing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabaketakon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapayud mo ti may saan nakaawisakin ka, Roseng honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Nga masaanak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun day ta, anak.
mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni nanang ko alan. Nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Jema? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan tigayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo kanina nang ko niya alan. Uwan, Jema. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay-an ni nanang mo. Papanam lito, api ang nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta. Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga rudyag kakalugaran. Agtitinulong. Katnungay saan ka ang nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sus, basta ikarudan tumot ati maldawak. Umaydan tumot aintun agparaap ta. Nay, ada ka mat litaw. Anyat gagaram. Umayak man makiraap, abaw. Aya, napandan na ijay talon. Nasa padaan na pan. Ngam ko na mo dyan nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga rod ida ka pito damin. Ay kay maikawalo ka, abaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw ah. Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Tay bulalo ko man, da. Ay, awan bulalo may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok man ala, mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay bati ko lang kung dalam na ta sidak to abang wan. Pasensya kay alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Diyak ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumutlaang agraap intun agparaabak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano aya nga agparaab ka? Baraw, intun umay alawas tata. Umay kay mga anak, nakagawa ka. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisina kong gay. Pakabong, inya pumambay. Kuwang kumag. Nay, apay ngay, di ka pa'y nabsog litaw. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, abong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitay na po yan na batin. Sana pa nag-emote ngam binilang ko ti pa nagpunggam ha. Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San madla na sayat nga dunay ti kanam. Ta amin na nalabas kat dakas. Apay, papapanantikan kanam si kalitaw. Apay, akasla di ka mabsog. Mala, tumakdar ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kan nilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailang. Ha? Apay ay nanang? Kanual dawan di may nakiraap. Sa idi pananganan, nagadutikin na. Kan di oras ti merienda, isuman ng tikadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa idi hotcake. Apay, saan pa'y lang at nga umdas dagi jayatang dan na anak ka. Wala. Bayan nyo. Sa nabalay ta, makanday dyan nanang. San anasaya at nga ipapaidam timakan? Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan yun. Diyak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasjay. Papanamanan lito. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka nung kay da kumparik iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan?
Mapanak na ta. Tapno di damit ko na. Sapay kumparit dayjay. Ngam anyat orasan. Alas 10 sanita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y dayta. Apag isunto apa nagmimirinda inton makasangpeta kay Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dayta ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak ngagpatangdan. Ikaro dantua no agpatrabaho akmay bakay. Rabiin, Lito, maturog tan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo aya. Tay na aldawak Innem amin apa utang ko. Isadyak tumanang danan iti agrab inton maminsan nabigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no innam ti umay. Malpas iti may nga aldaw dayjay. Wala. Ta saan mo't nalawa ti talon tabakay? Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang estylyon tata. Aldawan, sa kayla umay. Kasanungay amalpas ti raip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayay. Inkarigata klata. Tapno di mo makungkuna. Sa payawan pa'y lang dagiti daddo mga grab. Ayaw. Kasanungay amalpas si trabaho no kastoy. Ay, sige litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawin amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tip din tati ka ng dagito'y nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasam, ada simrek iti alas 9. Ada simrek iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka ay asimrek. Husto lang ti oras a panagintrada. Ta tinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang ti kas iti inaramid mo, Lito. Anya? Kan amangan no nalipata mon. At tunggal adda papanam apakitrabahuan. Adu ti kanum. Kan pasaray adda pa'y take out mo. Nga uray di damot imbaga nga ag-take out ka. Bakit? Iso nga glisi ka. Tagawag amin asidaan kan innapog. Kasigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Diyak mo't sinuksok nalanay. Sayang pa'y. No kasta? Awan maapit na, Lito. Ang damot yung basait. Ay, sayang nga talaga, bakit? Kasano daytan ngay? Awan ka ng tan-a. Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bali. Tamakimpurdi ak langay. Tapno adda igatang ta iti bagasta. Umayak mamot makipurdi ang agdalos iti garden mo, tata. Ha? Ay, sanay. Adda naalak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tikas tandata. Imbis asyak akalugaram, ti alaem agtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay. Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo, iti kalugaran yo. Naglawa mo't di minulaam itilaya, Alona. Wen man, Mang Lito, tapnadan to apitag. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi, iti mang dalos iti dayjay. Mang Pordiya, tadyak ka ba na dalusan day dyan awang kadwak, Mang Lito. Alona, siya kong titang danang magdalos. Ay, saan? Tadan natulag kong agdalos. Anya? Ikiti inayon nak mo tan tanay. Awan kwartamay. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan, Mang Lito.
Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan Lorna ha. No saan min apurdiyaan nila kay mo. Takas di nga min taramid na. Nagladaw asumrek. Kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tata. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko ha. At nga min style nila kay mo ajak magustuhan. Tanukis sayak ti purdiya na. Ago nga, Mike. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at ang danan nyo, tata. Syakid di ti rumbang nga agkid daw iti pasensya para iti asawa. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao. Pilpilyen da ti tangtangdanan da ngagdalos iti gardenda. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga min ti style mo. Nagladaw ka asumrek. Nalabas nga alas 9 asumrek ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka num iti aldaw. Ken pasaray agbalkot ka pay. Nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Ken no lunch break, nagatidog ti turog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan paylat alas 5 agawid kan. Asino nga'y timayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Aho, iuray sanda nga lang ngagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minen tapno alaan da kan. Ay, awan ti rumbang baliwak. Taawan mo't madingar aramidag. Ibagbagak nga rod ti bidot mo. Tanan! No sandak ka kaya, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Ado dita ti mabalin a pagkwartahan. San laday tapurpurdiya dita? Aglisi ka bakit? Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi na gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka dagita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, ako. Mulak Basta ilakok dagito'y bakit? Ilakok no bigat. Sa paagto ti mapan aglako. Sa akto agmarket mo tin iti sidain ta. Nangalaam ka dagita ko na. Kit ijay umaa. At na sekreto nga umak. Di mo amaw, nagmulak ijay tayo limod ko king ka. Anya? Ha? Imposible Bayam, tayo pasyar kanto yung sikreto nga umak. Tapno makitam, bakit? Bakit? Basta ka nakadagos. Tay, at dagrasya ng insangput ko. Manok mat dagita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko, Anya? At napupukan ti manok ko, adi mamo. Sikreto tayo dyan pupukan. Inlimod ko ngayon ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa lag. Nan, tapartiyo kong timasa. Ipupok ko pa'y laang to ito. Kasi daing tanto malay numaminsan. Lito. Nanang, anyat si Dayaw. Dinangdang. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay na, adda si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti si Dayo. Si Dana laang Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang, ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay, Nagtaod itay. jak nga rod mo no nangal-alaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napanansamat pinurus iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na, tapno saan adyagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamot nga min makipurpurdiya. Tawanin mayat ang mga lakan kuana nanang.
No nagalas tumot ngamin ti style na. Mangibabain ti estilo na. Un nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kenkwana. Adda manen milagro nga aramiden nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksen. Tamangibabain una yun, nanang. Bakit? Parti man dyan sangput ko pato. Pato, nangalaam. Ije pupukan ti pato Agtal na ka man. Kaano pa yung addatarakan mo apato? Adda nga road. Sikreto taan ti pupukak. Tinakaw mo maninday, jayaan niya. Wan ay. Gimday di nakipulpulong. Asawa na. Iso arumbang laak kalubam der aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutuam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan nudi mo kayat. Ibusag Isardeng munti kastangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas nagtakaw. Kasano adyak agtakaw bakit? Kat didak mo't kayat apurdiyain. Iso da mo ilatin ang pwersa kanyak ngagtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardeng No jak agtakaw. Awan lamutin talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaati pa kanyak. Iti kayat kong aramidan. Anya. Nukas na. Adda mapukpukaw amanukyo, tata? Adalor na. Talo amanaw. Patumat kanyak. Kanda gitay mulak nga ubi. Agda ng kali. Kinuren ni Mari Pilang. Adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsananda ka no. Naibusan ti kargana at tilapia. Malagip ko di insangpet ni Lito idi namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagijay. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytoyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iji barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo jay asawak, tata. Anyat kaya't mo asawan Lorna. Nakabulos na ito kaldain. Saan ko atin nakaw? Day jayan da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang. Akin kalding nga iti inukod naman. Diyak mo nanang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Diyak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon no maamuan na si katindang idarum kan kuana. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-ayam nga asawa. Sika mag-ayam tinagindarong kanyag. Wan, aklo nagkinaramid ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng munti madingar aramidem. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darom nga asawa. Saan nga rod anasaya at aramidem? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglinni pat tamatan. Agsinatan. Tadyak kayat tagtatakaw nga asawa. Saan ka di mat? Kasta bakit? Hindi na mo sinana. Nakamutan. No di mo kayat asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maay-ayo akmanan. Kat mapakawan ka, Lito. Sorry, bakit Promise. Di akong ulitin tinaramid ko. Agbalbaliw ako. Bakit? Tatang, mga sawa ako. Ay da, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ito, namayagan ngayon kalik na ito anagan. Ng Bartulo kay pala Bartulo kanyak mat. Barbie, kung ayo ka di. No, babae ta sawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla apadam. Saan babae ti asawag tatang. Ha? Agpaisaw? Wan nga ron. Yam amok to kada kayo.
Kitaan nyo man no bagay kumutla ang tipukis ko, nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa atid dugem ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no atid dug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata, nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayanak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mat. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak, nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki no. Kat lalaki siyempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat nga na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. No kasta adan nobyam, asinaw. Addan, nanang. Nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta. Kasla ka babayin mat. Mabayin kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kit din. Asino nga ron tinubyom? Taga-ano? Bayan niyo, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, isuti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Na mga orasyon, ana, agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo namnaman. Amay sa abading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sa bagay, wun. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kanaragsak damot. At dapay anak da. Una, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang dumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Nakaragsaka, ti makamamukin ka abalayan. Kasta akmut abalayan. Ay na kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok agnanayo na alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Kat jaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wan nga rod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak kakadimat lang di sidong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimat lang asawa. Kat syempre, Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita, Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya. Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Ori siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, ta umayak ba't umiliw abalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar.
Okay, kumusta nga nagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito uneg ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da, ken agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, anda ka din nabukal nga apo ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikogan nito may abalayan. Isumat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mo. Kasla babae lata mo jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta naornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat mi kini Barbie. Dua kayo kini tatang amakang ngagiti surprise ami. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga dahil ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yo, tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, ti mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling nga anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat, mabalinen. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit dia. Wano talo ti kayat ko ngam. Walumod ti kayat ni Barbie. Oy no, nariga ti pasit nga anak. May mayat ka ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kahit kung agbalin nga anak. Period. Maganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kayat ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate na pork chop da jay. Di met paboritom da jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo tabok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bakik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, awan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tataganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro taganakan. Agans ka sa nabali ta malampasam to dayta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipasngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan! Inarumar ka na anak ko! Manjakan! Manjakan! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie.
Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sana bale, tanak-anakan. O, kita am ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kaing ingas ta adwa. Wen nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kunak tumad nga minken ka, anapipintas, kan nagugwapo, ti agbalin nga anak ta. Kasla marikrik-nak pa ilang tirik-nak idi nagpasngayak. Jak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Nga minton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan Kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta nga agpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalayan. Ay, kaing ingas na giti anak ta. Wen nga rod, ad-ado ti immalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naginnalaan na abalayan. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apuko ta. Lukas to'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakilan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayunan tamit Uray saan nga rude na walo. Uray upat latan. Dua alalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan nak talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog. Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog. Adda narigat, adda mat saan. Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana ki Clinic. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akong ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapal na di anak ta. Nayunan tapay oray dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapay ang babae, tap na da pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manin. Sige, mapanakon. Aldawan. Apay analiday ka asimrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka ang sigod akasta? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na nangasawa akiti babae, tap na aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Wan nga ron, aganak pa iti limaday dyan o kayat na. Ay, oray kumano ikanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin uston, angam di namat kayatan ti agsikog. Marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. Isa may akon, makapadismaya. Rabin, ngam awampay lang de dya Barbie nanang. Apay, di na imbag at rason no apay ang marabyan manan. Saan ngagtetix de dya kanyak nanang?
Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imutan. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog tisan may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kaya ti agsikog, anak ko. Saan nga ro dan? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mam na ayan kan ka. Diyak mo ah. Ngun siguro ah. Nga muray guraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, tawan mo't lat pakibiyangam kanya kon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabahok. Barbie, namin adun an nailawan ta. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibiyangan na itiriknak. Sinakit din ata datang tiyag din na Maxine. Anya? Sigurado ka? Wan, napagpilyan na, si katipilyak. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't kung amin tiyag paado. Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray bading ka. Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Ay, manak Maxine. Oy, nanay magpaikin ka ta maawatan nak. Ngam jaya sawak, ay, di nak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay kumata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sina ako ni Tommy. Datan tiyag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin iti pagdaksanta. Awanan kay tibayin. Ay, di kag tong paa. Anya ka matin Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tapno mga barwanan ta. Ngam kasta gayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kuma, Tommy. Sapay kumata maawatan nak. Kasapula kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada, ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita, tabasit pa'y? Nakaanak kagaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbangak iti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito yung lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na. Agbala day ta. Di mo patpat yan. Putot ko timpas ngayon ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami iti lugar mi. Ngam idi aginawan, pimanaw, ta nauman kanyak. Anya? Abangan nagparpar bulay ti sarita na di alala kay anak kaw. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak lagi ti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka, anak kaw.
Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tata. Lino konak na diya babae. Ay, kanya nga'y nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamak kin ka. Narigat ngamin ti Manglo ka o ta narigat ti Makarma anak ka. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawi ak tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagpasulak. Pangasim at awatin na ko mamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay agbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimteng ka. Allah, kasano nga rutay tan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan. Ipatagtada ito ita anak takot nga roda. Ala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapos saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrang sakak, Tommy. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga inayat ko itinapudno. Iso sikatin ka sar ko. To sika talaga ti love ko. Kat api nga ron ngagsangsangit ka nga Ay na, Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Nadungo, nasikaso. Kan kang runaan itamin man nakawat. Kan siyempre, nakapimpintas ka. Di ka nga ron agsangitan Anyat sangsangitam aya. Isang sagita nga road, tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang, tayayatek. Tandaan na makalayon da ita. Nala, husto nga roda, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagtik. Anjay! Agkari ka kanya ka. Ngaurayan niya't mapaspasamak. Di nagsensinaan, wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapan. Apay, adaya rason na pangguraak mo na pangapaak kang karani, kawamot. Anjay! Nalain ka kagpulusan. Tay tuloy ko mo tintararamida kay kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Anjay, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y laang titurog ko. Apay aya. Anjay, Apay, agsangit ka manon. Anjay, asawa kaya? Amo ka man nakahawat ka. Amok alab na launay. Isopat siya kamawatan na. Kan mapakawan na. Anyat kahit mo asawan. Anjay, mapakawanan na ko ma. Dabasol ko kan ka. Ngamkit de, jak ing gagara. Na ilaw anak lang. Apay, anyat basol mo. Kuha. Mabuti nga ka mga ibagakin ka, Anjay. Ang mga sila anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturog no di mo ibaga. Anyat basol mo. Kuha. Ada nang sulisog kanya.
Kat nagpasikog ka niya. Anya? Ala, tungpaan na kanji. Danugan na knuso. Kabilan na. Tapno maikarok tinagbasulak kan ka. Nakasaganak amang ikaro itinagbasulang. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kan niya, kanji. Sino nga ron dayta, babae? Kwa, taga-ili. Namamok iti FB. Anya? Apaya naramid mo ti kastoy kanya krani. Awanan kay ti bain. Bilartaknak na dya, babae. Sinulisog nak. Dandanibay kat itaray nak Ngamjak impalubos, tas ikatayatag. Anya? Wow! Naghimas mo tilinuto mo, Anji, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Anji, asawak. Mangan ka kidin. Kagura na ka di, Anji. Siga, no sinaanak. No sinaanak. Asino nga itimang biyagkan ka. Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Anji. Ngamin, awan trabahom. Awan na ilipas mo a kurso. Isa amarigatan ka asumapol iti trabahom. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. Maikatak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ng agtrabaho ka. Kan naimbang numakasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay well, atoy, kwartam. Imbagla a pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya mo, ilamlam mga ngaminan. Ay. Pakawanan na ko man bakit? Promise, diya kon ulitin ti kasdyang inaramid ko. Ipamaysa kon ti atensyon ko kan ka nga asawak. Tao po! Umay kami man! Ni, anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diyak ka mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si kakade ti asawa ni Ranel? Uwan, sir. Sino kayo kade? Kadwak to'y anak ko asinikugan ta asawa. Loko dahil tang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbulilikong na. Sa idinasikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. Ay, adda di taunag, sir. Umay kayo Dumanon kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Parwaram ta asawam. Ta dito'y ruwar ti pagsasaritaan tayo. Ay kwa, adu nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y, sir. Iso nga idya unag kuman ti pagsasaritaan tayo. May mayat numangagda. Tapno maamuan dati inaramid ti asawam. Tapno ammuman niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga rod, sir. Di taunag, di ta balkon ti pagsasaritaan tayo. Sige, parwaram nga rod ti asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan, tata. Jak pagtalikodan ti pagrebangak ita anak yo. Mangtedak iti suporta. Rumbag lang! Tanay, amumat nga awan trabaho ti anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na ramid mo. Taamumat nga 18 pailat tawan ti anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadila kayat nga idarom ka. San ka di sir? Didak idardarom, sir. Ikarit, jak baybay antisikog ni Mina. Wine, basta tong palam dahi takarim rani. Talay, amumat asan kami abak nang. Uwan tata, alang araw, mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay bagday tayo. May mayat no adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat, anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabae na. Di mo idarom. Saan Kat no isunto pa ti dandani da indarom. Taag 18 pailaan dyan nasikugan na. Kat mayat no idarom da.
Tapno mabalo din. Namin anon ngay naramid na tikasta. Kanayon nga agbabae jay asawam, ngambay-bay amat ngami. Di mo idarom. Ay, panunutan niyo mat ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rani, kat mabalod, pangala akon nga itilamutak. Siyak tagbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema daytaya. Kat napigsa ka mo't. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam. Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilupas sa kurso. Masadotak ko namkit di taday tala agtungtung iti pagalistuam. Imbes at tulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali matar aramidam? Anya ko matrabaho ngay, awang nga ron mastrakan. Ado no kayat, masadot ka laeng, iso akas ta ti bagbagam. Eh, limagasot yuman ki dinanang. Paggatang ko iti bagas, bayadak to. Ingka mangala iti bagas dita kusina, ado ti bagas dita. Eh, kwa, jay red rice, tigatangag. Ay na, dinak man utu-utuan, tadinak mautuitan anje. Red rice nga, pambar mula dayta, pagtungit ko kunamkit di Saan mo, Alan 500 lang. Awan kwarta, awan 500 ko. Hello, Nanang. Kat, kumustandaan di kanta asawa na? Iso da pay laang. Ay katwa na anak ko, kunak ngarod apanawan nan, ngam di namat kayat. Di na pay lapanawan day nga asawa na. Namin anon anag babae. Sa ita, nakasikog pa yun. Swerte na pailaeng tasanda ngayon darom. Basta suportaran na kano ti putot na itiruar. Kat, kasano daytan? Maksayanan ati sweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katwan na, ay aywam man kit di jay adim nena. Ibagam taga-brood mo tin. Alaam di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, Nanang. Ngam di namot kayat. Di na kanu mapanawan ti asawa na. Ay kaasilang jay adim iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot kasyan ti bagina. Ibantay na mo ngamin. Kat, agsugsugal pa eh. Inaldaw amapan ang iskwela ijay tungitan. Inaldaw alubabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw arumwar. Rumwar iti agsapa, ang awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ikan mo't di konsintidor nga asawa na. Kas di tiwagas ni Rani, tapno saan nga idarong di adim. Paput-putan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag di kabsat mo. Anyan? Saan nga gawi din ton rabi, nena? Wen, tani, adla outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga rod iti kwartak tani, awan karga jeref. Wen, bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayunak, tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manmanutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmut kun kontra ni tara aramidag. So anasaya at kamot nga asawa kanyak. Wen, gaputa ay ayatan ka unay, Rani. Kasta agmut ken ka, Angie. Naimbag no di nakasapulin di asawam. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya, di mo pa lang amin sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman nga agsikuga. Wen, di ka madanagan. Di ta pa'y lamabalin apwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-altitek pa'y laeng. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Iso nga rod akanayon ka apaputputan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibyangan itanyaman nga aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy lata ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Nadlaw ko nga rod day ta. Paputputak samot iti kwarta
Tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maala ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Alang aron, ilimod talatan ti may papan ka data. Jak ngamin kabailan ti maisinakan ka, Eloisa. Ay-ayatan ka. Apay, di kang payagawi, Danji. Sumipngetan. Ureg patpat nagak dito sugalan, plabya. Uray tawa mo sang putak iji balay. Apay di asawam ngay. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Tagawid akon. Diyak mabaling ta agpuya. Tabawal kanya. O sige, plabya. Mabati akpay. Padwag pa iti kwartak. Nakaawag ka matmanang. Wan, tanagalas ti madamdamag kung may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya pailat sa pulag ayakat sa anak mo mabisbisinan iti sidong ta asawak. Maipay na amin ang kasapulak manang. Diyak aglanglangan amangan. Kat kontento kan iti kasta ang kasasad mo. Katwanan Asi ka sumon kit di ti papeles mo, taga-brood ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko, ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kong agtrabaho manang. Kan ora diyak agtrabaho, adda ti asawak amang biyag kanyak. Ay na, di kan mang namnama iti asawang. Masiguradom ayang nga agnanayon asuportaran na ka. Nang ro na ita, taaddan putot na itirwar. Pampanoy-noyang ti asawam iti kastangar aramiden na. Di ka agaramay iti aksyon. Anya ko mga aksyon aya. Nalpas lang arod ti saritaan nun. Sininaan nan di babae na. Jela suporta ti ubing ti habol da kenkwana. Sardengam nga rodan ti kastang aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho, agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal tar aramidam? Makaburing mga rutagyan iti balay manang. Isa rumwarak mo't makapabagtit tawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto yung araramidek. Isa baybay andak ka di. Anji bakit? Mga laki ti kawas ko. Tani, kurang di binalon ko. Papanamanan? Ada seminar mi dya Manila. Medyo mambayagan kami ijay. Ang mga numakabulan mi ijay. Anya? Nagbayagan ngay. Huwag nga ron. Ngam di ka madanagan. Tay batyan ka iti pagtungit mo, Anji. Ay, nayunam nga ron atan mabayag nga awang ka. Huwag. Di ka madanagan, Anji. Ay na, di mo pailangamin panawan di asawam. Total, awan mat anak yo. Huwag. Mapasamak to day tayo, Loisa. Ngamurayan ta ti umno panawan. Sana bale, tamabayag manin nga agnaidak dito dagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngag na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Wen, mabukudan dakton, Eloisa. Basta urayan ta ti umno panawan. Ha, ato tao. Eloisa, anak ko. Lukatam da ito. Ha? Ni tatang. Hey! Ala, apay akalat ni May. Sigod-sigod ngamin, no umay ni tatang dito'y dagos ko, umawag nga umuna, wano ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayin na. Anya ko ma, di ka madanagan, tailaban ka iti amak, Rani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan kan ibagakin ka. Anya day jay tata? Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Amom ka di tararamidin ta asawam. Tauray sakit kam-amok lay tay agsapa. Tati amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo latagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nan di anak ko. Diya ka mo day ta tata. Kuna na ngamin asininaan nan, manipod nagsasarita tayo idi.
Ulbod dang agpadpada. Kat numasikog manan di anak ka. Anya? Mariribo ka nak. Jak amo taramida ki di anak ka. Sukiran nak mait. Di kumamat ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan noon niya taramidang balasang ka. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinaan nida. Inlimod da ti relasyon da. Intultuloy da, jak amaw. Nasaya at tadakan, Rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Wen, aklunak, jakon aglibak bakit? Masikugmanan ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak darama sa umrani. Agpilikan! No asino kada kami ti pilyam iti babaem. Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko ma. At daditan, nailawan akon. Kanduan tun ti putot ko ken Eloisa. Isuan ni Eloisa ti pilyak. Anya? Anay ka? Kastala ang kalakanakan ka ti panangisukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamji kabit mo ti pilyam? Di ka madanagan. Tauray agsinata. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidok ti kastoy, Rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wala nang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun at timang pakankan ka. Takas tamot ti kanayon nga ibagam iti. Wala nang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para iti lamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan day jarani. Tapno awanan ti mairanod kan kuana. Basan niyo na apay anabanod ni Rani, tatang. Nadiyo ko mga minimpulpulong kini bakit na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali apabasulam no di isumit laang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala iti sa balay. Kan oray ka. Pinagsina kayo lang arud iden. Ngam natangkan mo ti ulong. Kasanong kami nga gina? Di ka madanagan. Siyak ti makamo kada kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan kada kita pukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para kada kita anak mo, anak ko. Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabahom? Nasingpet matladag iti amom, Angie. Wen manang. Kan saan ako na marigatan. Tadwala ang dagiti amok. Dwadala ang nga pagserbyak. Nasayaat nga rod no kas na. Kat nagsuldo kan. Wen manang. Pinawitak mo ni nanang iti kwartana. Nasayaat nga rod. Agurnong kamat para iti bagim. Tani, awan sa bali anam na maam amang ipaay iti kasapulam. Nang runa no bumakit kanton. Isagana amday ta, tani, agmay sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sabali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Wen manang. Masayangan nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang nga aldaw ko. No idi pa'y lakuma nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko? Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan ti salun.